Yang kaya dunia lagi petir nagsapar ke mata. Lagi yang kaya alungan na mawin lagi di kapakanaw. Tapi berkaru mata. Saliw. Siko dia kung pagkakakula sa iyong kaya, kapakata sa iyong kaya ko, ang mahadara ko na yataw ka na, waging kaya mapende dito. Hindi na bali mapaparasurat ka. Deman na tawa man na bali mapaparasurat yan. Na sini mapaparukuha man na yan ang nilabot. Garat na hilo ka di ka mapaparo. Hindi ka di mapaparo, kaya ko tuwa ako. Alarkan ko ka perdeka. Mungkin alagay ko ka sa walay. Amin alagay ko ka asala kawan sa kaya ko. Nah, mula ko kayo ayam jadiin namian sa kawalan ito so bubuo pamungayan. Nan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 
yang sekawalan itu pagina hindi na bagay dito sa kawa. Okay. Nah, wanita ko tahu talaga kaya malalag na kapag may interesan na ilahan man ako niya. Okay. Una ko niya ilahan siya malag na malumatutut. Di gede lu namanya lupa. Nah, kita harus ada yang melakukan bicara di Kapmana Israel Kotua Sirian Amara Ibadi At-Tadwiri Dari Akhirah. Maka penutusan benarin Allah kailangan na makapulutuagin kaya ang buwatan madam. Yan karunya na ba yung kailipati o kaprosel na yan kaya mga ulama tiran at dunia o hilmon wal mautu yakdadun. Yan kaya dunia na tanginapan na so kapatay na katatan so biura kapakanaw. Nah, Ningay suwagamatan mo agama Islam sa misan o ibarat. Kailangan na alin asirin doon ang iyong koto ibarat ang musiking ibarat. Inunia na isirin doon sa dunia sa tagino. Dito ba kayo? Ima da supiha ya syait at dunia o helmon. Inunya sebintil sa tahinupan. Okay. Na kami sa dunia na marubah ini kapag-uyubiyo. Marubah kapag-uyubiyo. Magkaparat kaya karos ay manalalag na alat tahinupan. Ang isa kawas. Na ayos doon na doon. Bakalan lang ganyan yung manalalag na kalapuro kami nito. Na ayaw ko na pitin tadi ng pagkanak sa susunguan na ayaw ka tayo ka. Kau na nagpipili ka mga kapulungan ka kung umangan ka pala. Kau ba kasi ang tadi ng panala. Di. Na. Ang mau bilang doon na diyan kaya akapatay na katakan ng kapakanaw. Na. Sebenarnya yung pala yung masasabi naman yung andai magtasan. Ukatil tadi lempo, aku suka pakanaw. Suka pakanaw na minus na 10 aku 2 ka oras na umanin ka pa suka pakatulungin sa alas 9, alas 10. 10 pak. Nah, biar kan. Berarti at tadi pernah yang kaganap saya malam na 30 kami nutus. Saya kaya sembel. Nah, alam mo lang, sabi napalaya ka, niya ako kita kasi kanina, susya ka nun, niya ako kita mo sa kasi kanina, di ako lumakas dito sa bagay sa kakar. Namagubag yung kaya dunia. Benar sa matan agama Islam at dunia o helmo, yung kaya dunia na dataro kasi taginap, wan mau kuyak datong na yung kaya kapatay na katatan sumata na kapakanaw.
Gina 5 taon nakapanganaw. Na, uli na 5 taon nakapanganaw. Nananarin ito 5 taon. Nagyang kultura. Sukanan kanwara kula alamin. Nalitalog kilaway kami ang pakatukaw tanong yan sa mga na. Bawatan mo daw. Ang mga ulit na kapulok ano. Pain na kailan diri takwa. Ayak kun amapia. Azzer. Luto. Ngayon kaya kasanggila. Nah, ia pun kaya kasanggila. Agina tu di mana nak asal agina tu di alisa Quran takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha istanu mimman gila mimaratena. Kalau kan itu Allah. Nah, ayat yun na yung isa mana niya na yung puto akasan gila. Fa'inna khairan zati taqwa ayakun amyaka pia apulutuon na yung kaya kasangida. Nah, yung lang kaya kasangida. Dan kamu sama kadri diri malam ada boleh kasangida. Ayam mo na daw kapuso ng mga karakter sa yung puto man na nakakar, alo. Jadi bila siya na kanina masangida. Lang mana kamalan na iniyan peluluto kasangkapan na iyan ka nakasangilaw kau yang wirin man ayat tatapon ng pagkakalinda siya. Iyan mo kakalinda siya. Nah, umanuman kami yang tahu ya ayuhan nas ya ayuhan ladina amanu taqullah Hadzakum ala fi'lin ta'al. Ini pangyatir berkanwa yang kaya akan kedebuk saudulun si Allah. Wa nahakum anil ghaflah. Nah ini siapa yang berkanwa yang kanan akabu belum. Kabu belum. Nah dia kaya kabu belum lagi jadi pang yung lagi kaya syaitan lagi kaya manusia sampai kamu bulu. Ini ini siapa perkataan malumatkan orang Islam bagian kanan kamu bulu. Manahakum anil ghaflah wal i'rad lagu yang kutua kasyalka. Ini kasyalka. Waktu ada seminar wikisiki alifin tawat adikan nomor. Ang kamanap po magindong sa mga radyo yan. Ilan naman, wala mo kakakingin na siya kalabay niya siya matatang bumasi. Lumay na kaging ayan siya kikila saan, siya yung pangalin, naging halid na bumil nga suna. Ay pitaro Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min qawmin yastami'u fi baytin min buyutillah illa tahubbuhumul malaikatu wa takshahumur rahmah. Nas'alullah ta'ala an yaj'alana minhu. Dapat mengatakan ang Timotimo, grupo ang Timotimo. Ayat Timotimo aniran nakapamangkin sa diyan kanan Quran abu diyan kanan hadis. Ubudi semua malaikat na pedilan apsir burakasa limo gegau. Ay mana dikakaligrasi yang manusia sampai kaya ada dia sampai ketuagian akasumian ko semuanya nakakita na limo amin detalnya kahit dia sa permalan na pagkaligrasi sa kaya kaya tawaya ika nakalabang apa jika terima na ligrasi ang kaya 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 pangalan po sa tamtam gusto ko di mapel na titano bahasbuhu jahannam Allahu Akbar bahasbuhu jahannam. Yang kutua mga tao amay kay ni bitar firang sa diyang kutua na tarayaan. Kasi ato na kapag na tarayaan, uwi na kamapiaan no ginawang ka na, kamapiaan no kapagilun ka na, kamapiaan no mamurientaw ka na, kamapiaan no awiyawiyag ka. Napalin duwidin plumba na kamapiaan na, huwag ka tumasang ka. Ayaw kaya pakasang ka na. Gabla. Ada lain Sakun sabtaw ay sembuhin na sang putwa lilo pagkatano sa mapia ikan katano sa wala uli na
manang gilatan nagtigin aji tiganobu dekaro to mga klase ni naging takaindo tanga utaw sa kutwa nila daraya agupon ay malag na isim pugin ang kutwa di kinuwangan Muka ditaruh dari kenuangan namanya perlu saja kutwa bahasbuhu jahannam awasan masih ayam puna bunyi lagi yang kutwa banget tahu di dunia teruk lagi yang kutwa neraka jahannam kau inu ayah dia na mapapasada ya ayah paka asal tanona yang ipasada tanah Allah Baan na dalit sa Ustad, sabi ang kapit lagi po sa datan ng kuwala. Kaanay matanaw, kasus na di mo pumagagan. Buwa kami niya kapit sa datan. Yan po talaga Allah Ta'ala, وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ فَأَشْهَدَهُمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ Laqad panamakan yung sabihan ka na artiyan ila namanya ada sudayano ada nakakumpitera yang kutwa sa kumatasapo ananiawanian adi makakuko Abu Sufyan sirong saniawa aswapa ada tugira biku sudah tiga udah sa kumatasapo bala asempre sehingga yang berjamaah ay mana nagkamampan sa ano nga namawin na sa kanya-kanya ko. Niya kanya ba sa niya? Niya ang nakaliyan ko kayo sa paragabla. Ang diray nun na kapakan kabimbun. Isa sa paragaliyan nga na kabimbun o yung nga nakandiray nun. Na. Niya kaliyan si. Yun yung meron ka apa sa na yung kasi ko apa. Na. Yan dari. Ada bisa kapasan no buat ano ada mabusu Allah kan ko kada pengkapakaniwang ko kaniwa mai bawata na ada giwang kami dia tanu ayat. Kau. Jadi yang ko kakani daw na ila yaumil qiyamah na tamang penantigil sama pangkatang sa alungan ng marulina sekali Allah. Problema na dito mga pikilalay ang pagkatlan. Tapi saya kira waduh. Ini bukan mana dapat kita Allah ajinya yang baru begini kayak apa makin usawasiat. Wa nas'alullah ta'ala ayyaj'alana mimman yaqulu lahum qumu maghfuran lakum. Tumaminta ng pansiku Allah. Amay kamu dengan tanuna ayat firmiutana. Ayyakuna dia izzatana. Ayaqulu lana qumu maghfuran lakum. Lumangin tanong ko Allah. Amay kang bubaling tanong na magpalitan siyang utak. Pero nun Allah, ang bubaling tanong sa kiyama pangalan. Naman na lang na, alim, master. Kenapa sudah kita magkamaapi sa diyan kung tayo malang naritali ka puro-puro. Ati, kata naman lang, naloy ka ni man. Why? Adi yang kaya katitimu si, katitimu yung saya. Why? Nah, adna pangani, adi yang kumpirman lang na kaya terwasang kutuwa, lubalin kanulong kakiyarinangan. Oh, nah, kailangan na magpaganan talawagin kay agama. Sisagyan kaya manalalag na nilatare ay hipo sa mula imtidan at taman o aminil at taman o pamadami mga graduate Agi nga may kaibaran na Sita ng mapagalan sa diyan tayo mo sa manalang na adidi ka pagkapisuga ko seminar na di ka diturat ipenurat ka nga pag experience count adidiyan ko tayo manalang na sambo lagi ka na miyanin ko niya so yan sa kapmaring sa daliw na may mga plan abus ka na hindi ko ikarang mo yan ngayon na dahil ako manutusan ka ng mga pagkatsan ka na nakuwan Nasasabot ang wagal. Lagay sa anuman. Nasa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na luminiw sa walay namin ko pasiro sa Manila na Miyaka nilugod sa iyong kutuwa teritorya kalalema na malala ko.
niat larang bisa sekalian. Anak itu Muhammad perahu nak kuaya itu. Nah, kami yang boleh ada siapa tu dia nawal lagi, ingin anak kau. Mani ka ko sa ngin gawa na yun. Yung ganyan turun na ba? Kung nagyan ka nyo na mga ustaka, siyempre, basta katabing yung pumatiya. Na, umanan yun to, kataw niyo, at mga limen, mga kataw, yung iba na rin na, so, kita ba pwede nila naman. Kaya makabalik, diyan kaya, pero may nanilang kataw ng bugil Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilang kataw. Na piyaga na ilan na kami mapagaliran na sunod-sunod malapiran. Kung kagawin niya mo yung manalalag dito sa Muhammad at sa daan, magkabibayaan. Huwag na, hindi pa tiro na ay manalalag na pero kung mingin pangutang ko kasi sa tima na kami na tumuhin ko. Wala ko kami ang ikrang sunabi. Huwag. Lain mga di sila no. Kami ka manikar kalori ang katawan natin. Huwag. Di iman Tuhan Nabi, betul yung lagi yang mawala satu lagi. Ya, kaya kalau kamu bukan Nabi, iman Tuhan. Doon na lamang kano ka, na di sirbisyo. Ay mga nalalag na mga aling ada, mga sukay na gaya ay sukay na ginanila. Lakad manna Allahu alal mu'minina idh ba'atha bihim rasula. Sebenarnya kami untuk sumumin tigil anak mata ukiran rasul. Nah, siapa masa rasul? Wih, tak ada iman tu. Nah, dia kelusan kau kisah rasul. Dia kelusan kau kisah nabi. Wah, iman tu dia tambah lagi mau rasa pulang dia. Nah, sama tu nama dia untuk semangat tahu. Mga mukmin tigil anak rasul kira. Kaya dia kelusan tu transfer kan. Sebenarnya kami yang menguntungkan ini dia adalah menggunakan satu wawasan. Ini tidak ada yang perlu wawasan. Ada yang sudah kata mga lima ya. Why? Nah, itu berkata so. Itu berkata apa masuk. Kamu tu dia rusak buka MBA sobat. Nah, ibu buruk mana itu berkata mana. Girap na yang kami sedang gawin na ke-alima gawin na kawasan luar. At sila makapalipatan mo. Nga! Upalutulaw ko gusto. Nah, ayaw kasi kawan-kawan yang berkali yang mengatakan saya bermutu surasol. Kumya, yang aliran kasi judul malah. Kumya tumialang iran. Tingin na kaya ito. Balik bakat tingin mana bisita sa dalmayan na perlu angkar ang betul sa Muhammad. Oh, namun kan pana paling makataros pa. At tingin na naway. Dia mo yang betul, dia makataros kayo mo wala sa manira mo na sibuka. Minum na. Lagi sabi ko kay Mansaging malalimang mereka naman nagsaging Nabi Muhammad na ilan na si mukha. Nah, pada terjadi ke Muhammad. Jika dia makapira ko tumiyam sa Madinah dia buka dato. Ino ari utang tama matigil ang bisita ko. Ari ako umasi sa Madinah. Nah ini pangingisi yan, mandi wala yang betul sama Muhammad. Cuma nggak tahu kira na kekasaan ka, benar ko bilang katawan, nakay kataw dia dari Muhammad. Wah, ini berbilang. Kata tanda kita wala ini, anaknya ini kok. Kaya Muhammad yang buat dia ahli simbol ko pa itaw. Nabi Muhammad katanya ako madali. Yan ilalanya. Nah, ya tak bisa gini nanti, antum nama lagi bisa rasa kawan. Tapi ini kita kalau, betul ini kita. Ada yang bukan bisita lah. Nah, mana kerja mana dalamnya? Apa dia datang bina? Anak mampu bimbing kalau nama hari ini beras. Oh, anak dia pikir Muhammad. Nama lagi ibu dia kasih. Kan ini bicara anak bisita harap. Kemarin begini. Ada pun jalannya.
Kaya mapangannya sama ito na niyatin mo sa mga sahaba. So kaya mo mga sahaba, niyatin lagi ang pagkadalo ay mga di. Ino mga di, kaya puto sa Muhammad, di ada na kalimita mo, ano yun po na mga rata. Sisa ginawa niya. Nagtari lagi na alam na, niyatin na sa Muhammad Rasulullah. Ini yang kami kita. Sabi mo ko lang tingin sa ako. Nah, tingin naman lalo lagi yang bisita tanong kayo suka kami bilang kita na setan na. Priority na ng bisita tanong. Nah, tingin na awal. Aja akan itu. Tingin na san. Ay manasan na pangnika. Saja pun ini kita. Dasar na pero ang rito kumano to pangnika isaan. San pangnika. Kami yang mikir lagi untuk mau antum na itu ni ano pa mamikir niya sa wala. Dia panggilnya ustaz na aso. Dia panggil sa aso. Nah, hindi ka sabi ng aso. Alam niyo ikaw naman alam na kapasa-pasangan ako sabi ng tama kami. Kaya kami hindi magulong sa mga ari mo. Awi, Maka yang membuat kami ini. Semua sahabat dapat yang dimiliki. Kamu ibu ini asuhnya apa apa gunungnya orang ini. Nah, jadi mana yang terpas tadi berkaitan. Mama beliau pabulan di semua pihak. Umat di sana budaya. Ada di mana yang ada dapat menjadi sepuluh asuh. Amerika kekurangan ini dunia pengalaman era bersekian gitu. Nah, gemas pak saudara. Bisa cuma waktu pondok tidak sah. Mana di kamu? Hanya kalau sampai sini kamu dia udah begini. Oh, sah. Mana di kamu? Yang ini paling utama. Tingginya, begitu pun juga tinggi mana isa orang nama. Dia. Tidak digini nggak sama kami. Dia. Tidak suami itu tapi karena kita tidak di depan. Tidak akan ada. Di kima kamu dulu. Patuh, begini. Nah, makanya kita pada masa apa kemana anak manusia kan sila boleh. Nah, sama tahu. Nah, so kau dah, emang pilih orang lah, so kau dah. Nah, ayam ke priority. Gini ni mana lagi? Kita rumah saya mana lagi? Nama piala. Sabu kita sabu kau, nanti mana lagi? Ayam kita sabu. Nah, umat di sana boleh. Kalau boleh apa sama piala? Kaya orang tadi, sabu dah. Tidak nak tadi kamu mengambil lagi yang mudah buat. Nah, ini dah ayah saya menguruskan dan dia malam dah kita mengamalkan apa dah oh. Begini, undang-undang ini. Ada dia lagi susu malah. Lagi mereka. Lagi anda semua sahabat lagi. Contoh yang kita lakukan apa begini. Memang semua sekali kali kita namun isabu. Ya apa saja dia. Dia mengas pasal. Dengan orang lagi yang utama. Tidak sah. Bangli kamu tingin. Oke. Ada apa kalian yang kalian namanya asal. Yang kalian yang kalian na jeria. Oke. Bangli kamu tingin. Nah, kalian pokok nak tingin, aku dia kau lewat tingin mana isa muda. Jika tulis ini sangat muda. Nanti ni anak nanti jika pun dia mana lagi. Jika ini sesuatu yang kita mengarang kau benar dia nak makan mana kau. Ayah pikir udah bisa dalam oleh wasallam. Kami yang kata loh, dan kata di semua pikir Rasul. Nanti dia la anlaka kan ajizubi Bani Israel di asri Musa. Umat kau buat tinggi dia suatu lokasi siku masau Musa Bani Israel. Dengan dia itu kaki nama punya televisi rumah sahabat. Rasulullah. Aku nak taruh sekedar kami di nama apa tu? Api teru kau umum biasa yang ini yang memang ni. Lagi ibarat lagi yang kotoa berteru umum kau. Nak kailangan lagi ni maganda kami siap itu namanya ni. Nak anu tu marami. Sa dunia o sa akhirat. Dunia, media, kebudayaan, aslian, dunia.
Miang di dunia, ubah ke akhirat itu. Kaki ko hamzah tapi cerita nahallahu ibadahu anil ghablati wal i'radi wa instigali dunia min anil akhirah. Ini siapa yang kekanu ubat tanu masih dunia kau kalah akhirat. Aduh kata. Rasulullah lagi yang kana nalok sa Peter uka umumnya soal yang kaya mama. Manubilang kami ka gudu na mapiyat itu anak kami sa suana. Mula pinyansi umasaw Musa yang inian ay transferian sa Bani Israel. Transferian sa Bani Israel na yung kutwa kadaglan sang kutwa mga tao na sumiyang ka. Sa aya inisang kairan na tira na Musa. Aya ka pangudamir ka na matuon ka na sukubaw Yusuf padaan. Ay pagkakita ng Musa Yusuf. Natingin na si Musa. Sama na hindi na rin ataw anak katuon ka na mataw aliyaw yan si Yusuf. Masaw Yusuf. Kaya masa ko niya tingin manila. Ay pagkakita namin. Sama na tingin na sama na nada. Opo. Now, ino lang din ba nila? Kaya isa sa natin ay kapamuniti orang natin Musa na mapulabatan nila ng kumpwa Yusuf. Kapag ini rin mga tulay lang sa yan. Now, kaparo, nakitilugan, nakikaparo, napadang lumiyay. Opo. Nabito ko yung Musa. Sige na ako, nalugatan mo, namiluga sila na din ito. Ano namin ito nila nasa katawa, sutigta no lokas, gano'n yan na, hindi na gano'n yan na, nakiyang buhay niya ng pamana, gano'n sa anuman. Kaya niya ng pamana. Pada gatos. Lagi yang kutalok. Nah, yang kuta parate yang kutalok, sinadapan na bagai tengah-tengah. Kamu parate yang mo Masaw Yusuf, nakata na niya ko masih ko Hindi na, anam niya ko ma. Yung musa na niya kato na mo, nakatantong na niya lolo. Hindi na, asara mato siro. Natumuatan, nasiyuman nila. Tira na hibay. Doon ka rin ako Masaw Yusuf. Tira na ako ay. Tira na, katawan kau anday niyo mo. Tira na ako ay. Katawan na ka na niyo. Tidak bangkar kami di situ, tidak. Apa itu? Gitu. Dia makin mengasah awal kau tiga sebulan yang utama yang bisa kalau apalagi dunia, kamu dia sebagian kalau sesat di mana yang ini dari akhirat. Boleh berdoa. Kira, boleh dikatakan ini susah. Tidak baik, kata orang kita susah. Tengok apa tinggi mana-mana punya video. Jangan iyo udah tinggi botol itu. Ada apa ini nak? Anak lagi, Musa anak lagi kuliah lagi dia. Ayat itu dia kata hukum Yusuf ada panggilan. Kenapa kali itu kami panggilan hati Musa? Nah, boleh panggilan. Oh, masuk lagi. Boleh panggilan. Tinggal sorry. Pamannya kan, nah, tidak boleh makan dia yang surga. Pero ang pawai kasi di surga, di mo makasulit sa surga. Allah Akbar. Tidak boleh makan dia yang surga. Nah, makapasa ka, pero na, kaya Allah na di ko sa surga, di makasurga, makasulit sa surga, yung tanong. Sumara sa sinyo, dia lakulos, kamu malena, dia pernah menjadi yang koteman dan kapit pikiran yang kuagama. So, ganun kayo po dapat. Sasati man, nasihat YouTube, naman na lang na aso. Malabo kayo yan. Pagka mo kayo Rasul sallallahu alaihi wasallam, niya tero ang iyong butang yung tero ng kanyang mga. Sina, anak mapabangkas mo sa. Baka katanya niya mga kayo, baka sila makapawawi sa surga. Kung na yung gaswalta, kaya din ko surga. Apa yang Nabi dapat dari Nabi yang mungkin yang so di sisi apa? Nama kata
kesusahan. Ini nama pasang apa yang gitu. Nah, dia masuk Iblis. Kaya ba kamu Iblis na tinahe mo siya? Sila mengkau Allah. Tadi aku lang kanan na suluha. Panglinian. Paatu. Magandang. Huwag ka. Narito. Kaya kami sa mga makikilala mo sa ating ahimay. Diyan kanan na panglinian kanan. Pero na kukota niyo si Jesus. Hindi ka makakasin sa suluha. Di na ba yung nakita? Kami hindi kami yang berkawai, atau dulu boleh bergerak, dan kami akan terus. Kami dia keamanan dan pengasih kita surga. Allah. Panglima namun ya Allah, lepas saja kami yang surga ada dalam surga. Ya Allah, lepas saja kami kata surga. Di surga biru dan surga di muka ya Allah. Nah. Pinugay na ng Kubo Yusuf, pinagkatatang sa Kubo Yusuf na iniukay na kakatatangan sa iyo. Yan ang natitingal ni maningal na lumalay ka karikugilan sa Kubo. Lagi di Mesoyan, lagi yung mga hindi masalah na kaya muna magparumang ano na may purang kutalo pangkakuan. Agi at away, na awitan mo ka rin karikugil, lebih na awitan ka. Agi yung mga manalan na Kubo Yusuf, pagkagalo nila kung na, damakaro. Gitu begini itu. Gina ne mana dalam nasul tahu nggak ini ada pembelian nasul sumpahnya nuna pendidikan ini numpama alin akhirat suara ini walau mana mau ini. Kagin kayak mana kayak dunia anak ini begitu kesan kapan oh alu mana mau ini. Tadi tahu dan tahu ini orang yang kayak dunia mana dalamnya. Kalau dana iyamnya Nabi tadi, kalau dana iyamnya Nabi tadi yang dunia, nalaya pun pi dunia ana, kalau pun deraan kata bagan kata sopin, kalau nak urut kau pun nak kapim koyo kapan koyo nari di banui. Dan pun pelak tidak berdan mai kuat, ini election. Nah, kau Lain buat di dunia. Tapi dia enggak ya kamu, dia enggak ya besar merenau. Nah, tapi yang sekalian dia mana dah semua tahu tu. Nah, ada yang mana merenau ini sebut merenau besarnya. Wah. Lalu ini sanggup buat dia tiru. Nah, malu yang mana dah bisa kilo dia muka kilo dia nak ada pun mana dia bertani siu jangan malu pun deraan. Aman dah rendah. Malu ke aja tangga ka biar election kayak dunia, kia sudah bikin lagi kayak dunia. Oh, ya kia sudah bikin kayak dunia. Oh, mudah tidak menyangka dia. Walaharhum anil qablati wal i'radi wa insigali bid dunia alidin. Ubahkan mabim dunia saat tarik kurni uswatoma. Oh. Kuangarak lagi lagi Rasulullah Mama. Ini langsung, ini nak ini nak pukul nak buat kaya Rasulullah. Tidak pun kerana tidak. Aku pulih pun kaya Rasulullah. Kamu bisa nak panggil yang kuatlah makan aku ibarat dia ya. Saya dapat itu kuatlah. Dah kamu ini. Nah, suku Rasul. Nah ini Rasulullah kamu usahakan ini suku kalakan panggil yang kamu Allah amak kalah sukarat dia pun di Rasulullah. Wata. Nah gitu mari di perlukan Rasul. Andi datang ke mana dalam dakwah mengatakan ayat jiran di imam gedebok na jiran di imam teru lagi yang kutua kuat itu Rasul Iran. Adik yang kaya sebelum yang mana dan adik yang di perluan na. Ya berulang. Lah itu kan dibuat. Wah. Nah, wahasab fi'il ta'al wa bayyana lakum thawabuha. Ini pangu yang terkanu wala adian kaya kang kita berkesa suah terkanian. Wabayyana sawabaha
na piyayagirkan mo subalasanan. Oh, piyayagirkan mo subalasanan. Wanahatum anin i'rad na inisapariarkan wabil kana kasilka na wabayyan lakum ikabaha na intiya karyanin kan mamuslu parusanian ikabiyan kasalahannya. Nah, yung kaya manusia na importante rin na usi ko kau yang yun yung kaya yung mga dero lang na nagay talaga yung kaya yung birakan man dero al-khawfu war-rijya kanak aku kapangangarapan kanak al-khawfu war-rijya yung kuka khawfu na kanak yung kuka kapangangarapan yung karijya na kapangangarapan al-khawfu war-rijya. Nah, inunan ari bagian kanan abdai dan al-khawfu war-rijya. Kali dia kutua manusia na kailangan na matagunang kukakalap kaani makapanangarapan. Tuli dikalap ka. Baik dikalap ka na mapanganaraka na makapanangarapan ka sa makanaraka. Baik dikalap ka na mapapublika na makapanangarapan ka sa madan na naubigam Allah minal bakar. Pakanila sa pamukaya na sangkanan akamarama. Toko. Sama itu nak, diam kayak manusia kau yang mungkin nama tahu kailangan nama tahu sekalian sangkut pagatan angkut wakal aku yang putar bakar. Enggak itu, nah ini dia mampu sunalaka aku surga. Nah ini kalau kasih tulang surga, ini kalau kasih tulang neraka. Nah pangangarapang ka kau makariles ka neraka, namanya Arab kasih surga. Gila. Piano tulis suka kasakit tulis neraka. Piano tulis suka piau surga. Nah dia kan kasar suka panggilannya. Ayat panggilan bukan dua nabi yang kedua kala amu yang buka pangarap. Nah dia kita jadi manusia sampai kau yang begitu. Nah, aku nak yang kedua buat. Kailangan ang organisasyon sa uri problema masipagyan na kanakalat ang iyong kanakapangarap. So kalat na simple. So kapangarapan akan mo na simple na nakuha. Nah, ano na ay pagkaroon tunay pagkaroon na kalat. Tunay pagkaroon na kalat. Ay pagkaroon na kalat na iyan kaya kalat kebudayaan, karak kebudayaan. Oh, yang kedua karak kebudayaan Mahmud As-Sarif, kemudian Khawf As-Sarif, Khawf Al-Mahmud As-Sarif. Karak kabukan tugatuli na kebudayaan abu titwa karak. Ato na nakal. Oh, ayat ko na karak kebudayaan. Oh. Sama kena ada kan nak betul betul. Kami sini ada kasih mana dan dari situ ada. Nah, jika kita kata itu ini kalau di situ ada malam dapat apa makan yang saya musir. Nah, musir saya mana ada nasi. Nah, kali saya cari bukan ada orang bersalah. Mana ini kalau kontrol. Nah, bagus saya sih waktu nak ayam mapiakar. Nah, ayam mapiakar dengan kutu tahu amia simpat kelebihan kota kalap, nak kiapan dalam kota kalap, abian kota kirkun, abian kota haram. Yang bukan kota tahu, kota kalian kota haram. Ia yang diberapa? Obat ibu jangan jenuh. Ia kata-kata pemantauan lah. Ini ibu jangan jenuh. Ini mana ya? Ada yang kayak masa iman tu. Na niya po na arti. Buhay. Islam ako, kama na. Pasagir na yan, nilidar ka nga na o niyo. Subhanallah, subhanallah. Na kami kapila na subhanallah, niya makalang pinapasira. Buhay. Na inaisang dalil, nabinya sa mata. Oo. Na ito rin picture tayo naman. Ayat tinggung merana nagtigin
Sa minagiri na sa minalayonan. Kayo ko. Sa minagiri na sa minalayonan. Kulit kaya punan na sa minalayonan. Malu apa berbahasa. Dasar untuk yang tadi Alicia dan dasar yang mau kita tunggu nah di kulit kaya punan ada di terus. Wah. Kayo ko. Kami benar makopurok dari umat Tatariti. Benar makopurok dari umat Tatariti. Nah, kan dunia. Oh. Nah, ilan ariyan kanan tinggal wa kalat. Nah, basta ako akala kana kapagtanian supir pikir kirkon abusuk haram. Nah, yuti mabiakan. Ay mana dalam larukan na maalak sa diyang puti mana dalam na di kali kapanang niya. Makau makasaibigan na mana dalam na kaya muka dalam kamang ka. Palerkan halal. Halal dekat berapa malam tak? Halal dekat pakai nama mana dan juga pakai. Halal dekat berapa malam. Nah, nanti doa mana dalam nak harga pun lebih. Yang kita kena artificial kan yang kapan yang kita betul yang kita haram apa haram Allah. Nah artificial itu haram. Nah dari kan itu mana ni? Kayak nah, mana ni kayak mana dalam lagi jangan kayak artificial. Dia jangan kalau kan mana dalam tahlili. Wah kayak sebelum nah dia kan tahlili, dia kayak itu bah. Dia kayak para tema tu lagi kira lagi maka dia tujuh bulan lagi maka susu kita. Para tema itu apa? Para tema taklidi. Ayat itu apa? Para tema itu apa? Nah ayat ini bukan ya para tema. Menang yang kami menentu kasu ayat. Namanya menentu kasu Quran. Namanya menentu kasu hadis. Para tema. Ubah biar dia kata mana dalam nak orang kumilau. Maka dia berasa mulai yang dia malam nasi ringan ni nasi kami sisa kawan nak biasa kami tinggi semua. Artificial, taklid. Ini saya, muka artificial ini saya. Nah, sisa dia kaya apa masa sabulawan na bukuong kamakapuas sa taklidi artificial na pansi na ayat karatian na sabulaw. Nama dalam mau pizza. Baru mau bis, anak dek, boleh. Nanti itu mampu kami mampu bini rumah pulang aku bini siu sama putih. Tapi dia kakak bisa nanti itu kata rumah putih. Lagi di sudah kan, anak itu mau. Dia kutu artificial, dia kutu aparate artificial. Nah ini sayang, nah kali ini sayang. Nah sosialnya nak dibuka kailai, nak biarkan buka sampo kai sarangan, ada sosialnya. Nah sebenarnya kau masa salah kau. Mana saya nak lagi untuk mana lagi. Nah dia buka itu, nah gini ni mana dengan pure, mana dengan para dia. Yang para dia kali itu dah. Ay na sinabihan ka ialam na muna sumiyong siya makapag-ikilas na ay para tiran dito ba na artificial kaya magalas ko kayo nilagyan sumiyong siya yung kaya na niyo sumay na susumay wala na kung may madalag na ala sumira sa jaman nalag na niya ko ako sumay na siyo ganyan niyo bakit mo kasi ikan niyo ngayon nakakain itu bagian para teka amian dan kampung ulama biete rasaya biete rasu hadis nama nadana para teka buku yang mandala dan mengutak biete ke mandala bugiro yang kutua mengasih dengan nama yang mandala dan aja buku pejabat tinggi sama lain namun kampung Suni anna ayat pagini Allah kalian kaya alawas na kalian kaya dunia na ayah bukan Allah na walay Allah semua masjid na jiwa itu lah lagi jadi walay Allah sepanjang kaya mawatan na jiwa pun nama masjid na sisa dia bukan ada waskan na ayah kalian saya Allah na sopo na basta anda mata tahu na salah kau bukan itu na diujuk jual
tempo kasa solda. Oh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Mangkana man lam yakun fi qalbihi ayat." Atau kama kala Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kal baitil haram." Sukun sutaw da amat takam sang kanan apu surya na sa timang buwa ayat. Ano mga pinangatan? Nanti yang hari. Nah, nakunya dia soya Ustaz. Kung makadamatkan ng sa timang buwa ayat. Nah, kan baitil haram datarat tigin walay ay nawaan ko nyebot. Dito pa kayo Ustaz, ako na malulot. Yang kau bakal bayar, yang karena awal sudah minta. Oh, lagi kapasangan ng mga Ustaz, dahil kaya kapag sa kapsir hindi. Ino susimi din ng mga Islam. Na ay na surasul. Asukong sutaw ada matatang mubuto yan ayat. Nakan baitil haram na datar walay gulo o pinanawaan. Yung kutwa walay ay inawaan na mamugaling suci. Yang kaya puso ada matatang sa timang buwa kalima. Namanya iba sa pagingana puso ada matatang. Jadi man, yang kaya manalang anak tentu natawa manalang na. Kaya pinakamatubas sa Quran na inna atayna. Ako, di ako pangalan. Nandito mo Ustaz, hindi na namin binakay na. Buwan. Na, sa ko siguro isa hindi may matito si Alim Karo. Ikanin mo, nakanin mo sa may mga tao niyan tuli. Mga mujir hindi kami. Na ay sa para kami na kailangan na hindi kami disimuloy na di pwede susulo. Hindi na pwede sa mga bangko. Nah, jika misalnya na lalat anu todo na ata pamanang na sebut ko pwede. Yung kay mama mi ay ulang ang na atay na. Kapag uman mapita na si may mami na mapatay ko maaniro kami amin na atay na. Ito mo dito. Guni ang kali